À la une de Jeune Afrique cette semaine, l'actualité politique en RDC avec cette partie d'échecs qui se joue entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Romain Gras et Romain Chanson signent ce récit qu'il commence par une histoire de barbe, un détail pas si anodin qu'on pourrait le croire. Ah oui, la barbe, c'est une affaire intime, bien sûr, mais si les auteurs de cet article ont choisi de commencer par là, c'est aussi parce qu'elle a une portée symbolique et politique. Vous savez, lorsqu'en décembre 2018, juste avant qu'il ne quitte le pouvoir, j'avais demandé à Joseph Kabila pourquoi il s'était laissé pousser la barbe, il m'avait alors répondu, c'est la barbe du rebelle qu'au fond, je n'ai jamais cessé d'être. Alors, depuis, sa pilosité a connu diverses variations, mais lorsqu'il est réapparu le 23 mai dernier, muraho neza François Sauda. Uyu munsi ndagira ngo tugaruke noneho ku nkuru iri ku isonga mu gitangazamakuru Jeune Afrique cy'iki cyumweru yerekeye politiki yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari umukino w'amayeri hagati ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Joseph Kabila wamubanjirije ku butegetsi. Hari inkuru yakozwe na Rome Glace ndetse na Rome Chansoni batangiye bavuga ku bintu bisa n'udushamikiro nk'ubwo ngubwo bagarutse ku bwanwa bwa Joseph Kabila, nubwo wenda bisa n'ibidafite akamaro umufata inkuru nyine isanzwe. Ese mubona ari ikibazo gifite ishingiro? Nibyo rwose Catherine, ubwanwa ni ikintu kigaragara nk'icy'umuntu ku giti cye, ariko nanone abafatanyije gukora iyi nkuru bahisemo gutangirira kuri bwo kuko bufite igisobanuro gikomeye, haba rero mu buryo bwa politiki no mu buryo bwa kirazira ndetse n'imvugo. Muribuka mu kuboza umwaka wa 2018 mbere gato yuko ava ku butegetsi, nigeze kubaza Joseph Kabila impamvu yihitiyemo gukoresha ubwanwa. Icyo gihe yaransubije ati ubwanwa n'ubw'umurwanyi, kuko rero mu by'ukuri sinigeze mba ikindi kintu uretse umurwanyi. Kuva icyo gihe uburyo rero asokoza ubwanwa bwe byagiye bikomeza kugenda bihindagurika, ariko nk'ubwo ngubwo kwa 23 Gicurasi ushize ubwo yagarukaga bwa mbere mu ruhame, yatanze ijambo rye rya mbere ku mugaragaro kuva yagera ku butegetsi, harimo n'ibimenyetso byinshi, harimo ibendera ry'igihugu, indirimbo yubahiriza igihugu ndetse n'ubwanwa bwe bwari bwogoshwe neza, busigaye noneho ari umusatsi muto gusa ku bwanwa, nyine twavuga ko ari nka mustache. Ibyo byose rero birasa nkaho ari ubutumwa butaziguye. Kabila yerekanye ko ashaka kugaruka nyine nka perezida, agasubira ku buyobozi bw'igihugu, nyine nk'uko yabyise igihugu ngo kiri mu kaga. Wambwira ko rero ibyo ari ibintu bitoya, ariko birerekana ko biri mu mutima we nyine. Harimo ishyaka ryinshi, harimo gukomeza kwigomeka ku buyobozi buriho ndetse n'amarangamutima ya kinyafu ndetse n'igihombo. Yumva ko nyine amasezerano y'amatora yavuzweho cyangwa se amasezerano ataravuzweho rumwe, amasezerano yagarutsweho cyane na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu mwaka wa 2018 atigeze yubahirizwa, kandi bigaragara ko nyine yababaye cyane kubona nyine abantu ba hafi ye barimo gukorwaho iperereza ni ku bijyanye n'imari ndetse n'uko we ubwe yambuwe ubudahangarwa nk'umusenateri w'ubuzima bwose. Ibi ni ibintu bishobora rero gukomeza kumuhamagarira gukomeza noneho guhangana n'ubutegetsi bw'Kinshasa, na cyane ko ibyo bakoze bishobora kumusunikira mu nkiko cyangwa se mu rukiko rwa gisirikare atari no mu gihugu. Murakoze cyane. Ibyo rero noneho ni ukuvuga ko bigaragaza impamvu ze bwite, ariko se kandi hari n'ibindi bishobora nyine gutuma Kabila agaruka muri politiki, agateganya wenda iki mu buryo bwa politiki ya nyabyo. Bwana François Sauda, niba warabikurikiranye. Tukiri kuri iki kibazo, dusigaye tuvuga wenda ku mpamvu zishingiye ku giti cye zituma Joseph Kabila ashaka kugaruka muri politiki. None se mu by'ukuri yabagamije iki mu rwego rw'iyo politiki? Murakoze. Icya mbere, Kabila ashaka kugaragara nk'umukinnyi ukomeye cyane mu gushaka umuti wa krize ya politiki n'umutekano iri mu gihugu. Icya kabiri, nubwo icyo wenda cyari kure cyane, ni nk'uko yifuza nyine gusubira mu bikorwa bya politiki yongera kugera ku butegetsi. Kuri ubu rero hari inzira ebyiri zitandukanye zirimo gukoreshwa mu gushaka ibisubizo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse
n'uburyo byakemuka. Icya mbere hari uburyo buyobowe na Donald Trump. Aha rero bafite intego yo gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda i Washington DC. Bishobora rero kurangira bitinze cyane muri Kamena. Icya kabiri hari ibiyobowe na Katari, birimo rero kugerageza ibijyanye no kugirana ibiganiro kugeza ubu guhuza leta ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 kugira ngo haboneke uburyo bwo kuganira. Ikibazo gikomeye kuri ubu ngubu kuri Kabila ni ese abaterabwoba muri izo nzira zombi ni bande. Indi ngorane kuri ubu ngubu twavuga ko ari umubano utavugaho rumwe hagati ye u Rwanda cyo kimwe na M23. Kabila we ashobora kuba wenda agambiriye guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko u Rwanda na M23 bo barasa nyine n'abahagarariye cyangwa se n'abajyagaze ku bitekerezo byo gufata Kivu zombi nk'agace gahuza umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse M23 yo ikaba ishaka kugira agace kayo k'imiyoborere ishingiye ku by'amoko, cyangwa se M23 ikaba yifuza nyine kugenzura ibice byo mu burasirazuba nk'agace kari karahejejwe inyuma n'amateka bijyanye n'ubwoko. Ariko kandi nk'uko bigaragara Colonel Nangaa na Joseph Kabila ntabwo bo bashaka kugarukira gusa mu burasirazuba, ahubwo barashaka kwerekeza i Kinshasa, ni mu rwego rwo kugira ngo bakure Tshisekedi ku butegetsi. Ni muri make rero Catherine, umukino Kigali irimo gukina Joseph Kabila ameze nyine nk'iturufu cyangwa se nk'ikarita irimo gukoreshwa gusa ngo bashyire igitutu kuri Tshisekedi, nta kindi. Kugira ngo abashe kugaragara muri politiki hagomba kubaho nyine gukomeza kuba urwo rubuga, ariko nanone si ibintu twatekereza ko bizamworohera gutyo gusa. François Sauda, ariko se nubwo wenda Kabila asa n'uwigunze, Perezida Tshisekedi we arasa nyine nk'uwamaze kugira icyizere cyane cyane ku rwego mpuzamahanga n'imbere mu gihugu. Ibi ngibi wabihamya cyangwa se wabivugaho iki? Yego rwose, Tshisekedi arimo arakosora ibibazo bya gisirikare abinyujije muri diplomasi ndetse no mu buyobozi bwa politiki. Aha dufite ingero nyinshi. Icya mbere yagize uruhare mu itorwa rya resolution y'umuryango w'abibumbye ONU isaba ko M23 n'ingabo za RDF ziva ku butaka bwa Kongo. RDC yatorewe kuba umunyamuryango utari uwa burundu mu kanama k'umutekano ka ONU. Ibintu byamuhaye isura mpuzamahanga. Ni mu karere Kinshasa yabashije nyine kuburizamo u Rwanda ngo ruyobore CAC, umuryango w'akarere. Ni mu gihugu imbere habaye ubuhuza cyangwa se uguhuza kwa politiki butunguranye hagati ya Tshisekedi na Martin Fayulu, umwe mu batavuga rumwe nawe cyane. Ibi rero byarushijeho gucamo ibice abatavuga rumwe na leta. Bamwe bari mu kiswe opposition patriotique cyangwa se abarwanya leta ariko nanone bafite umurongo wo gukunda igihugu. Abandi bakaba bagaragara nk'abarwanya leta mu buryo bw'intambara cyangwa se bufitanye isano n'ubugambanyi. Ikindi kandi hari icyizere cya Kinshasa cyo kugirana amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na Amerika, nubwo wenda hatarafatwa umwanzuro ukomeye cyangwa se bitafatwa nk'ibyemejwe mu buryo bwa nyabwo. Kuri icyo kintu cy'amasezerano na Amerika, Kabila yarabibonye abifata nk'akaga, maze ahita yohereza intumwa muri Washington kugira ngo arebe uko yabigeraho. Ndetse kuri ubu ngubu amakuru atugeraho na yuko iyo ntumwa nyine ishobora kuba yaratumye hinjizwamo undi mwanzuro wo kugirana ibiganiro n'abanyekongo, ariko nibigaragara ko wenda bizakumira ubwigunge bwa diplomasi. Murakoze cyane François Sauda. Entre une opposition républicaine dite patriotique et une opposition rebelle. Et enfin, Catherine, il y a toujours à Kinshasa l'espoir de conclure un accord minier, pour l'instant hypothétique, avec les États-Unis. Sur ce point, Kabila a d'ailleurs senti le danger puisqu'il a dépêché il y a quelques jours un émissaire à Washington. Pas sûr que ça suffise à le sortir de son isolement diplomatique, Catherine. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeunafrique.com. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango ivadikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Kuba afite ingano y'igitsina batishimira ndetse nabo gutera akabariro byanze, aya
mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro amagara nimero ya telefone ikurikira 0788 38 57 37. ngira ngo rero nk'uko utangiye ukurikira kino kiganiro ni umunyamakuru François Sauda waganiraga na mugenzi we wa Jeune Afrique, aho bagarukaga n'ubundi ku nkuru iherutse kwandikwa n'ikino gitangazamakuru cya Jeune Afrique. Ni rero natwe niyo tugiye kuba tugarukaho, ngira ngo mwatangiye mwumva bakomoza ku bijyanye n'ubwanwa. Yego ni ikintu wafata nk'icyoroshye, ariko nanone uyu Joseph Kabila akunze kubijyanisha na politiki, aho we ubwe yisobanuriye ko nyine ubwanwa bufata nk'ikintu kigaragaza umurwanyi. Ubwo rero kuba yaragaragaye ejo bundi yabwogoshe nk'uko mwamubonye ni ikigaragaza ko n'ubundi yinjiye mu rugamba cyangwa se ashaka kurwana. Cyo kimwe nk'uko bano banyamakuru nyine bakomeje banabisobanura, uyu Joseph Kabila yiteguye kugaruka ku butegetsi, kabone nubwo M23 wayo kuri ubu yabirajwe inshinga no gukemura ibibazo byo mu burasirazuba cyangwa se kurangiriza intambara mu burasirazuba, gufata Kivu zombi. Ntabwo ariko byifashe kuri Corneille Nangaa na Joseph Kabila. Aba n'abagabo babiri bashaka guhirika Perezida Tshisekedi. By'umwihariko uyu Joseph Kabila yanabigarutseho. Ntabwo nshaka gukomeza kwizimba mu magambo, hano hari inkuru ibigaragaza neza, tugiye gukomeza dusobanukirwa. Yego iraza no gukomoza ku kiganiro kigufi dutangiye dukurikira. Reba hasi rero handitse subscribe kugira ngo ugikomeza kubana natwe mu makuru atandukanye tukugerezaho ku gihe. Ni Joseph Kabila arimo kugerageza kwisubiza umwanya ni ku rubyiniro rwa politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi imbere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agaragara nk'uwigunze kurushaho. Ibi rero ni ibisobanuro bya François Sauda mu kiganiro kigaragaza inkuru yaranze icyumweru. Ni ikiganiro cyanatambutse kuri radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Kuva agarutse rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Goma, Perezida wahoze ku butegetsi Joseph Kabila yifuzaga kugaragara nk'umucunguzi w'igihugu, akavuga ko ari mu makuba akomeye. Ubwo rero benshi bamwitaga rais cyangwa se bakavuga ko ari umunyacyubahiro, abandi bakagaruka ku masezerano y'amatora yagiranye na Tshisekedi mu mwaka wa 2018 atarigeze yubahirizwa habe na gato. Kandi rero bakanamagana iperereza ry'imari rikorerwa abo mu muryango we, kimwe rero n'abavugwaho gukomeza kumuba hafi cyangwa se gukomeza kugaragara nk'inshuti ze za hafi, nabo batangiye kugenda bakorwaho amaperereza. Ibyo rero byose nk'umuntu wabaye umusenateri w'ubuzima bwe bwose, kuri ubu ngubu akaba agiye kubyamburwa, nibyo byakomeje bisobanurwa n'uyu François Sauda, umuyobozi w'igitangazamakuru Jeune Afrique. Akavuga ko rero bishobora gufungurira inzira y'urubanza rushobora kumubera mu buryo bwa contumace cyangwa se ibintu bishobora kuba bifatwa nk'ibidahari. Ariko kandi ni kubijyanye n'ibiganiro bikomeye birimo kubera i Washington DC ni Doha mu rwego rwo gushakira igisubizo ibibazo by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo kuri Joseph Kabila ni ukuba nyine adahari muri ibyo biganiro byombi, nk'uko rero abavuga inkuru ya Rome ndetse na Chanson babigaragaza. Ni mu nkuru yasohotse mu gitangazamakuru Jeune Afrique ku itariki 23 Kamena. Aha rero banagarutse ku mubano wa Joseph Kabila u Rwanda cyo kimwe na M23 nk'uko twakomeje tubikurikira muri iyi nkuru. Ikindi kibazo kuri Kabila ni ukudasobanuka kwe ku mubano afitanye na leta y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23. Ni mu gihe Kabila ashaka cyane impinduka ku butegetsi Kinshasa, abamushyigikiye bo bari mu murongo wo kugenzura intara za Kivu zombi nk'agace k'umutekano ku nyungu z'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kudashyira mu bubasha bw'umutwe wa M23 nk'agace k'inyungu z'umuryango runaka, nk'uko François Sauda bisobanura. Ni muri gahunda ya Kigali Joseph Kabila agaragara nk'iturufu yakinwe hagamijwe nyine gushyira igitutu kuri Tshisekedi, nta kindi. Icyarimwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo arimo kugerageza gusana ndetse no gukomeza umubano wa diplomasi n'uwa politiki kugira ngo asimbure ibihombo byo ku rugamba bya gisirikare. Yashoboye kandi no kubona icyemezo cy'umuryango w'abibumbye gisaba M23 kuva mu bice yafashe, ndetse yanashoboye kwiyerekana nk'umuhuza. Ubwo rero yakoranaga
urugwiro na Martin Fayulu, umwe rero mu banzi be cyane muri politiki yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, banakomeye kurusha abandi. Nubwo ibintu rero bisa nk'ibibangamiye cyane cyangwa se nk'ibibogamiye ku ruhande rwa Tshisekedi muri iki gihe, François Sauda yakomeje kugenda yihanangiriza agaragaza ko icyo Tshisekedi agomba kwitondera ni ukudasuzugura ibikomeje kugenda bigaragara bijyana n'ingaruka rya Joseph Kabila. Ngira ngo rero ni ibingibi ahangaha tugarutseho bijyana n'inkuru watangiye ukurikira hagati y'umunyamakuru ndetse n'uwitwa François Sauda, bose ni abanyamakuru dore ko umwe anahagarariye kino gitangazamakuru dukesha iyi nkuru tukugejejeho cya Jeune Afrique.